Sao ia? Ko le peke mahu whanga te ngahi whatap kotoa pe to toa whake atu me he whaleni. Ka tamo ke whakaukanga tonu atu me he whale whapule anga St. George. Ai o wau pe mo e polokalama ma ke he koe ni. Ai a ko no whakahoko atu o e whakataha. Ai pule anga pe mo e ngahi kautatu whake o ngongo mo whamatala. Ko hi peke tuku atu e tuonga o kuiai koe ai whanua. Hange pe koe nei raki talaki atu koe ki mo a. Mei he whakasinga wike o lele mai ai pe o a umai ki he wikeni. Whainga e pule anga ke tuku atu o whakaaho. Ai ngahi whakamatala, whakaikiki o whlawei. Mo tali o ngahi whehui ka koe tuonga koe ai COVID tahahiwa. Tau whawhita e kotoa pe ki he otua o tatau e tek mautolu i tongani. Pe ka tek mautolu me ngahi whanua koe na. I toa pule anga pe ke ngahi whatongia kotoa pe o ko whakahoko. Ka o ko hoko tatau pe. Aho whakawhawhai ni loto nuka lofa. La ale lei pe a neongo ai kamata ke haue a fu. Ka ko whainga maari e pe ai me a hono kotoa. Ko e whanongana e whahoko mai ko ia, me he wike ko tau situa me ai, a hopule lulu o wike ko osi. Anga ko ia o e lele ngahi polokalama, na e whalau mai e kau pāsese, me Christchurch, me no sila. Ai a ko taimina nau tu utai malawa puna fua a motu, ko e anga mahe ni. Ko kau pāsese o omiki nau tolu ke ngahi wheitu ko ia o nau kolontini ai. Hei ngai tala noa o pehe o ku sivi ai peki nau tolu iai i kai. Koe whaunga, koe ngā koe tautu a pō mai, awelewa ke ema IQ, pe koe ngahi wheitu o kou kolontini ai. Tok whahoko lewa hono sivi o nau tolu pe koe tesi, i aho hoko koe tua pule lulu ia. Pea tok maulewa ai o la i aho whalaite, pongpongi, o toki uia koe whatama kau whai o ngō. I hoa tai whiawhi koe kua tau situa me ai, whalaite huki ko si o tau whanonga mai ai. Kai kehi koe ngahi whamatala whakaikiki na tau osi whanonga mai pe mo ia, pea pehe whoki ki he ngahi whehu una e lava ke whaihano tali mai, kai ke ngata i he ekpale mia ka me i he minister pa ngai mo ui, minister koe o e Meidek, na e pe ngahi whehui, na tali me minister ako, koe ngā koe whanau ako. Ngai mea whlawe i pia mo e paanga, pehe ki he ngahi whatongia whewhatau aki, me minister koe e pot ngā whewhatau aki. Kai uma a whoki ai tuunga koe ai Meidek, minister koe ai Meidek, pia mai ngahi tawha aki ke pe. Kai uma a whoki a hono tuku atu o ngahi whamatala. Pea nai mahino me he whataha anga whawhai o ngongo ko tau situa me ai. Ai ngai whamatala koe nai whakahoko e he tale kita o e potunga ue mo ui. Pea na e omi ai. Ai ene pehe ko e whainga mali anga ko ia.
o e talavou ko ia na e sivi tu o tolu o ne positivi ko ia o makatuunga i ko eni. Ai hoko mai hono toka ngā i pea kapau ko au katuunga ko negativi ka koe mea ko whae fia koe uhi, koe whamahino ia ai tuunga o i tokoni ai huhumalu i. Kai ke ngata o kei tau si pēa e talavou koe ni ka koe uhi ngā koe osi whai ai huhumalu i. Neonga na e ihe tuunga koe ia pēa nei hange ko e ne whakatala noa. Koe le volo pe koe whahinga tuunga o ne pehe koe baby virus. O whakatonu lea ai baby virus tuunga ngā vai tuunga kei leka kei si pe kei ngā vai o ikai ke pehe ke mālohi ke toi liuriunga i he sino ko ia o e tōtaha koe o ku tesi positivi. Koe ngahe kona tula koe vailasi o ku liuriunga i ene hō mai ki o tau sino, tau te whito ka pau koe hō mai ke sino o ku te eki ai ke huhu malui. Ka koe mea whae fia ko tō taha koe ni o si huhu malui uluaki, pea hoani, pea ka pau o ku iai e vailasi i he sino. Ka o malava e iwi malui ke ne tau ta ofi o alua i pē ki hono tamatei. Pea ko ngā vai ai pē ai vailasi o hange ko ngai whamatala ko ia na i tuku mai. Pea ikai ke ngā tai na e toi whai ai pea moi tala noa ke ngahi mea whahistolia. Pea koe anga ia i malava pē ke mau e ki tau tolo e vailasi. Mua whakatape ki o toa mawhimafi o ni a whiu. Ko et ka koka ko sketali pulume sketali ke kabineti. Ki a Lord Whila Kepa mua ho eiki whakatape ki he tangata eiki pare mea whai whikau toke tāpo i wato ane tō. Whakatapati ho eiki minister e kabineti. Eiki minister mo ui, eiki minister e mei teki ka umai eiki minister e whakatau aki pa mo e langa whalalaka wha ekonomika. A tēne whakatapu ki he CEO e Health ka umai CEO e mei teki. Mo ki motoro kota peka o whai ngongo mo heni. Te tau kamata aki ai pea atu mo whakatap ki Attorney General o gunei heni mo ia. Te tau kamata aki ai o au press conference o e whiawhini. Te u kore ki he Attorney General linta whalau mai tui ke ne kātaki o kamata e tau o au a ka lotu i he pōmu e whiawhini. Malo. Malo, kore atu ki tau punou o lotu. Eiki Sihova ko mau tamai whakalangi i he whiawhakakoloa ko ni o mau punou i ho o hao ngā i he whiawhini ko o ato ai peha whawhetai mo whakamalo ko hi ko mau kei mau ai koloa ko mo ui. He whiawh ko ni ki mua pea mau hanga haki a Fiona pea ki mua pea mau tau tapa atu ki ho hua wha ke toka i maananga pe mea kotoa pe eiki. Ko hi ko mau tui ta e toi vei iua o ke heni eiki i he ahoni pe o ki heni ho lau maari e. O kumakatu ngai e mau hanga hake mo tau tapa. Ki ha poto whakaotua, ki ha tataki whakaotua. Pea mohono tataki, o eik pare mia kau minista, mo i kakai o tonga, ke mau nofo taha pe ki ho whina ngalo. I he whiawhko ni o amanaki, ke hoko atu pe ai ngāwe koe ni, i he vahe whakamatala, pea moa hangahi whakamaala mo tala i whaere e whai he tangata eiki pare mea ke kakai whanua. Mau kore pe eiki, ke hifo aki mai, aho alo o wha, aho keresi, aho o whai manawa o wha, pea moho o ngā ue ki he whanua ko tonga i he ahoni. Eiki, mau ilo, i he ngahi aho whainga taa pe he ni,
Ko uhi o mga tunga ki fonuani I he tui ki a te koe. Ki oa moa e toe hiki pe toe mawea. Pe toe whai haweiwei ua ki ho ofa pe mo tataki. O amanaki ki whakahoko ki fonua koe ni kotonga. Mau tuku hake kotokotoa eike ngahi kaweinga. O amanaki talaki at ki fonua. Mau tuku atu eiki. Ai mea kotoa pe ki ho awhiona. Ke hoko ai ngai whakamatala tuku atu e pare mia kau minista mo ki mautolu e tokoni ke kawengani. Hoko ia ko ha mea ke mama ngi ai kai ke ngata pe e whonua whakalukfua. Ka ke hoko pe ia ko ia ngai tokoni mai ke tokoni mai ki ngai whaitutuni o whakahoko e pare mia mo ki mautolu o mautu tawhaki ia te ia. Eiki ko mau kore ia ke lotolotoi e ngā o e kotokotoa pē ke ok mau whai. Ko hi ke whakahoi fua. Pea koe mea te pū ke lang ia I peho huawha o taingata. Mau kore kotokotoa e ngahi meani. Huawha Jesus Christ ko alo. Kau mau whamoi. Amen. Whamalo ke arinta no lawa lere e tau lot kamata e uau e whiawheni. I he tainimi te whawhe e tata eiki paremia. Kene whahoko atu introductory remarks. Eik pare mia, whai whikauto ke tāpo hiwa tūne toa. Malo. O whatapeke o tō māwhi, o tauna tō tonga, tāpu ke nā awhiwhio, ki ngi te pō wono, mō kuina na spau, me whāno hap mo off. Tāpu ke sea whalea rea, mo hoi ki nō pere, ka pehe ki watapu I tau whanua, o matapure. Tapu ke hoi ki minista kabineti, me whakatapu atu ki he kau takilotu, haa whakalunga tōng. Tapu ke tangata I whanua, me whine I whanua o tonga, o mō mea mai he ope, me I murina, tonga I kini, mua whanua, whoi one, mo whaulahi, e moiongo niwa. Kia tā ke motuani, ke oatu hataitari, whia motonga I kautaha whaiongo ongo, e whiawhini. Kia pē ke tonga kotoa, au mō mea mai, I he ngaru ea ke whakatahani. Ki mua ke u hoko atu o kou whie toa whangamare ko ni, ke u ki kore whakamore more atu, ki ho mō tari wholoa ko ia aha mō ni te, pea e tu whakahoko mai ka te au na mana e ia ni ia mōtona e loto mamahi pea mahane aluia I he neti Facebooka ai pehe ko tae toka I he motoani aki motol koe ko kore whakamore more atuai e konga ko ia koe ngā wen whoki o ku whai he ngai komiti o mke kabineti pia koe lao. O si ai makai kia kabineti ai ngai ririu e te whakawhokia ki he ofisi atenseniare pia nauhanga o chekia o sia pe awe ke whaitu koe u whakamaoni ki ai. E te hanga I whaitu ko ia o te siwi pe ki I lao pe kua taipe hala mo mea pe. O I pe whakamon. Te amai ke motuani, ke wakai ki ai, te uto e lao. Ai ki ai lao ko ia, he ko e lao. Pe ke I lao pe ke toi pe ha mea o ke I hala pe ia ai. He ko I whakatoto. Neo na talatu ka mutoke mo mea mai he wha, ka toki o sianga fuke nima. O te ko ia papaureo ke skene mea. O awea ke whaitu u ko ia, o toton ke neura kahanga a whioi. Pea toki o mai ki hen ke tau tala noa ai. Pea koe mea nei hoko, pa koe toki lava pe ia, pea toki hu mai ke whai e tau whemea aki he mea ko ia. Pea ko kore whakamore more atuai. Kia ki mautolu, ka koe anga ia, o ina tula, ko te pe koe whetai mahino aki pe, e tala pe ke whaa, mau whenga ki ai, ka ne osiang pe, ne kai ke mao e whai taimi ko ia, ka kohono a ngā ia.
Ka ko whamalo atu, ka ki mautoro na koto ape, o maulawa mai e ahoni. Ki o ngongo pe ki whakahoko atu na e, o si tuku atu e ofisi pare mea ane afi, ai ka kato e tuuni ngā ue, ai koe na tau wakai kia he moni te, ka pehe ke whika telefoni, mo e-maili, mai ka kai e whanua, ke whakaata, ha whetu taki hanga tonu, mai ke whikau aki me ngai tuuni ko ia e whakataputapui, pea nā kui ai ha mea, o kumou whiemau ke toi whakamahitno. E tatau pe ai whikau aki pa mo e ngahi whehui whelawe mo e pea mo e humalui o toi na te ate mo ia. Ko ia o ku mauia pea me he website ko ia ai office pare mia. Pea ko ahoni te tau whakataha o tala noa ke tuunga o e mahaki koe ni ko vita hiwa ene tuu ko e ahoni. Pea mo e anga ene whakalakalaka mai me he mo ni te pea mo e tau hoko atu. Ngai ngari pe te tau sio he ahoni, tau ki malolo a pongpong, tau toi uiat ke mo mea mai he wharaite, pe te uiat ke mo mea mai he mo ni te. I he anga koia o e whakaukau. Pe te u tuka e whakawhenga maaria ke komisiona polisi, ke whai hane mea whelawe i pia mo e whakalakalaka mai mo ngai mea te whiemao. Ke whakamahinga mo tau, o si kia pao tuk ke minista mo ui, pea mo e tare ki tā ki nau hoko atu ai whakamata. Maro o bitu. Malo o bitu. Kore pe ke kufanga whakatap na whakahoko atu. Ko laki pe ko whakamalo ke kakai whanua, ke whetroni aki pea mo e pungai polisi, ka uma e polisi whakakolo, pea mo e kautau ai ne awhio, ke tauhi, a ngahi tutuuni na tuku atu i he whiaf mōni te, ke kamata aki ai lockdown i ai whanua. O kulahi pe ngahi mea oku kei, oku lawa pe ke te whakalelei i ang, pe aku tuk pe whoka mawhai ki he minister koe o e ona po astei, ki he meitek, ke ne hanga te umaha whangahingo fua ke, whakata hanga mea utohange kakai whanua, pe aku pehe e komiti ko ia o atape. Ko e mawhai au tuku ke te whaha kore, ke a ngahi whakata mawa. Ko e whakahok ngā we, o ku whakataha whaka mau pēa e punungai polisi, ka umā e kautau na whio, o nasio ki hono whakahoko i ngā we, o e whatongia, mo whakalelei, ka pau kua hangahi palpale maa. Ka koe anga pe whonga ngā we, o ku ngā we a koe ngahi mawhai, ki hono whakahoko i whatongia, o ngā we a pe ai whonga, o mālohi whi unga, pe au whia mau ki whakahoko ai mawhai koe ia. Ka koe te whito i tūi a koko whakahoko ki ngahi mawhai, ka pau waha ngahi launga, wata awitu pe whoka launga i o kau polisi, po kau sotia, ki hongo pot ngā we, pe koe awe hanga tonu pe ki he komit whakawhanua, ai ni koe ki ngahi mea whatu pake o se ai a ona po aste. Ka whakamalo atu ki he kakai, he whitokoni aki, tau tui pe te tau whitokoni aki, ke malu i e whanua, me hato e mawhola o e warasko ni. Malo apina. Whamatono ki e Brikatia, i he whamalala ko ia, ko e tainimi o whenga ni ke whaia e tari whehui. Ko ha whehui, ka taki o hia ko nima, ke tahoko atu i he taimi ko ni. Malo.
tala ko ia. Italia. Ko le peke u whanga ngai whakatapuka e atange u tali whihui koe ni. Ula ki pe ki mua pe au tali whihui ko whambe ke te whamanatu e tau press conference uluaki. Ai ana e sibitu o tolo e toko taha koe ni. Neongan mahinu ka tau tolo na sibi inu sila ku negativi, sibi ahmonite, puna mahi pule lulu ki tongani. Pe tau sibi he to pule lulu, ulak sibi na e weak positive, to sibi tu oua na e weak positive. Pe maaliwa ke to toha sample e taha. Pe koe print out koe o minsini ko ngai ke tongani, ai koe minsini pe o approve he WHO. Pe ko no benchmark wepe mo no threshold ke positive, na print out mai positive. Ai koe hinga print positive ko ya, o kuia e DNA o coronavirus. Pe kapana mo manatu pe he tau press conference ki moa, na ia e whakahat ke te mo tolu, e lava pe koe virus koe ni ko virus ko osimate. Pe ko ha virus na e tok tup fo o, ka koe uhinga, koe huhu malu ia toa taha koe ni. Whaingata ia virus o kai ke lava o tupu. Ka koe koe uhinga koe ke hao a tonga ni, na e pau ke tahanga tato treating koe positive case. Pe whiunga pe ia i he tau tuunga whakahao a tonga ni, mai tau tokanga ke o aha delta i tonga ni. Sai ina elewa e siwe taha he mōni te. Koe siwe mōni te na e whai e mau press conference o te kea ki whakapapau ia. Pea e tok whakapapau ia hato e siwe taha pongpongi. Ka ke, koe siwe mōni te na e asi ai o negativi. Pea ne kai pe ke ia whakaukau ke release ko hinga he ute ki whakapapau. Koe negativi ko tō pe i tongani, kua pau ke whai siwe e ua. Ai ko whai siwe e ua ia, e tok whai a pongpongi pe koe whalaite. Ka koe uhinga he koe siwe koe ni, o pau ke whakaha ia ke koe taha o to o mei ai. A wate mo whatonga i koe ki mau tolu he ke mahonga o release ha siwe ha taha. Tai loto ki ai to taha o whai mei siwe. The confidentiality of information ia. Pe au tige pe ke mahonga mato whakaikai. Ai mea o whai ke whakamatala social media. E teke mauilo pe to taha to tona ni whai siwe pe ke mahanga o whakaikai ko hinga ko confidentiality of information. O ke fie mari e lahia ke foi siwe moni te. Hono moni ona ia. Pea na ia pe me whakamatala ia ki mo atu. Ai na tula vailasi e lava pe ke shedding. Lava pe ke asi. Pe puri pe ki asi. Ka pau e whai siwe koe ni he whalaite. Tau pehe pe o ku hoka toi pe negativi. Tau pehe koe mea tau whawhita e ai. Whawhia wite ke whanua. Kai ke ataha e toko taha e koe ni. I ke inofo pe foi ahoi wa taha. Koe mea e utonu ke tau whakaukau ki ai. Ai lava e hono sino o tau e vailasi. Ai a kanga e kuongo ia a kuia. Te ke tau maa toi whakaiki ke sivi anu sila e moni te. Koe sivi koe na tau tolu ia o sve unga o mau whalala pe madol ki ai. Pe kui ai pe whalala ke sivi anu sila. Mahino o bito pe ke taonga to whehu ia. Ai sivi e whanua koe ni. Ka koe tau, pau peke tau ngai aki, ai ngai whakamatala au tau mau. Ai koe angai whakaukau whakapoto taha, i he foi atakai o kumawhola e COVID i Christchurch. Koe whakapoto taha ke a te tau tolu, kono tau himalo e tō taha koe ni, hange pe o puke. Mo manatu ki ai toko wange au taha whaia, ne help me Christchurch. O teke mahino nga tau tolu e pe ne hataha na ne incubate ha virus. E ke ilawa pe ke positive ha tahi ana utoro. Ka koutu pe o ku e pe tau monu ia, e tau a mohi tai mini, ka pai whai ange koe toko taha koe ni o ku iei ki vailasi, koe o ku malo he unga hano sino, koe huhu malo ina o haka pe whoki he tau konfelinis ki mua. Koe ngahi mea leleia o ton ke tau tōke tau whamamafa, ai mahu inga o huhu malo i.
Ko tu yo ko pa no ka ta ko ni ta pe he pe ka pa na ho ke ki virus fo o ko ke ho malo e ke he ta ta no ta ha ni pe o tu yo sayang e ta ki overreact e ta ki ha pe ko anga pe ta he ta mini ka le ke to fa pa pa i fo si vi ko fa laite ka ko pe to me li ki ai ko hi na so malo ko me pe ta to me li ki na so malo to ta ma ko ki ta li pe ta mini malo kai ata ke whakahoka tu peha tāna ki ke mahu inga ko ia o tautou ti sivi i he whakautua maha ki whakaauha ko ni oku fu mahu inga au pito testing pea ko e whaunga ia whakahoko e potunga e mo ui ke whakahoko ai tautou sivi ko ni o toko taha ko ni ki mua ke tok whakapapau i au pito he lolotonga hao atonga ikai ke iai ai COVID pea toki whakapapau i ko ia i he au whalaite ho ata whalaite au wahiva kua tu uta heni ai vailasi aia kua os tu uta ai vailasi i tau whonuan neongo koe hai tu unga e ne tu uta mai ki ho tau whonuani ka kua pau ke tau whahoko e tau tole tautou sivi kono inga ke malu i whalufua e tau kau frontliners malu e kau pasese kui loto he kolontini malu i moki nau tona nau ngau he aho ko ia i he malai wakapuna ko hono uhinga ke oa na iai hawhainga maari e tafe ai vailasi ki he kakai o ngahi kolo koe tu unga ia ai ngau e malohi o lolotonga leire aki i he tainimi koe tautou sivi ka reo ke tau whapapau i au pito malo Hello, Sonny? Malo pito ki whehui pia no waia ko ke whemui atu pe CEO ko uinga penia ko whehuia me tau muri meheni e tunga ki ai e toko tākona e whakautua. Ko tokanga pia kia ki he tu unga whalala anga koe me malu ho tau whonua pa me tau kakai o nau loto i ho te reta ko wangea ua wha. Pea mono wā pia ki longoa ai mitia wha sosiale na tau pia toku malu. Tau kuto lawa pe ta mai loto telefoni ki tu o avia in u message. Ke kau mua ia mua ho mo toka ngai ni ngo pe tau taina. Ke ta ha ne rea mo ne me fa matala. Ka ko me ko mama me loto me hotere. O ta fala anga. Ka ko toka nga ke mau anga fa matala. Ke fai hatu tu une fe tu una. Ke tau pau ia me ko mo oni. Ka si e tau longo ai fonuani. Malo. Koe ki tāna ke pehe wheu i koe ia. Koe toko taha koe ni koe na e positivi i he whalaite o wiko osi o lolotonga tau hia i he whare maha ki mua. Pea i he tuunga whawhie maari e pehe tainimi ka o mai kau ngau i mua. Pea pehe whoki ki he toenga kau pāsese. Pea mo e tau kau frontliners. O me mei ki he toko ua fulu mahiva o nau nofo i loto i tānoa. Whakataha mo makeke mo e kau pāsese uangi au tāwhaa. Toko na pia, ko toki hao. Waya ke u telefoni, aha ki kua ki fo i mea na seni mai e toko ta. O kulotonga whai ai hanga me gano ke mea mai ki ai. Whai ai telefoni ai toko ta koe ni ki. Mahalo pe ka no whamiri me mea ko sengi ai. Ka ko whanonga tu ka ki u sa ia ai titiuti o e mea, o i tala noa. Pea na e pehe ia na awea ki mua i he na tau whatako ne moni te na pena awea ki mua tōna ki. Ka ku tako na toki wati pe koa ia ne hafi po ka ne whea. Mai peo e te ki whanonga mea pepa, te ki whanonga winta koe mea ena mai ka mau tolu i he kabineti. Ka kou toki ai peke ki whakapapau i mai aiwi. Hena kai ke u mau he kabineti na pena tau tāla tu heni. Na o si awe ki, na pepe na o kulotonga tuku pe i hotere. Pea koe tai kana kai ke awe he tōna ki. I toki whapapau i ange.
kai ku mo ni pe tu e ki pale mia ia na ko ma u ia na mai e ave tona ki pe nge pe ko me ai pale mia ko ki tono no ia pot nga we ia pe tono no pe ko e fangi mena ke ma ko mo na pe pale mia ne fai advice ki ai ka ko tono no fa nga ka nga o pe ia ka ke me fangi me pe fa technical ne ka ke ma ne fe ma ke fa le a mo ne pe to pe ia ka ko nga hi issue pe fo ko wa be no ave ho social media o ta ke he ia ka ni ka wate mo fa tanga pe me ta ki ta na ke pe ke te ma to le po tanga mo yo ko ma fa pa ila he o pe to ta ko ni positive ko nga pa mo fa am ke malu yo no ngongo no ki ngongo he ma hi no ka ma to lu ya ai pressure na ai pe ko anga to ki to ki mata vai ne ton pe ki council fa lele ke o ten hanga o tu kwate fa matala ka ke ka me ko ni o fai pe ko ai ka ko tu ya ka ko hormoni o ku mau fia e ola sivi ke to ta ko ni ko nga ku imagino ku ta pe fa pa ya pong ka ha ai pe o si sai ko no family mo ya ko he si fa pe ko ta si atu ko e ne fu ai ka venga ka to ngani na si tu ki e ka kai ka ko mo ni na ia ko ngai fa mata ko me pe na ka ke mau fu hanga yo o ho fe ni ngai fa mata la e mai no pe ko to ta na fa nga ta ia pe ko si fe nga ke fa na fa mata ko mo na bitu ne ko me mo si ga nga fa mata la e ko ki mata vai pe response la nga fa mata la hu ke yo huat me he huat ki ka mau ngai ki ai ke te ki fralele yang ke next time malo ya Sonny to feel good afternoon. I'm sorry, I'll have to be excused. I'll ask my question in English and I'll take the Tongan answer. Just looking at the situation and how we've come through the last few days, what message would you want the media to send to the people out there, especially with all the confusions and all the anti-vaccine stands and all that's happening? What would you want the media to tell the people of Tonga? Thank you. Malo a wida e whehu I mahu inga koe ni. Koe taha e ka veinga mahu inga I e tainimi o lere atu ai. Koe mahu inga ke lava mai ke whakahoko e huhu malui. Ai ak fuufi e mau au pito e huhu malui ke ova I e pese te hiva noa ke ki nau tolu I he tau motua koe tau tahaua ki he lahi taha I tongani. Pea ok fufi e mau au pito ai ka veinga ia koe ni ke te ke I mālohi I o tau ki whonuani. I e taimi ta tau pe koe whakakaukau at koe ki he kahau I e tau o mai ho tau kāinga nau tuku waka I tu apure anga pea nau os huhu malui te nau ia whainga maali e lele iange pea koe normal for all ia I he kahau I e whonuani, whakanofo for all ia. E whoki maho tau kakai, pea e malawa pe ke tau tesi, positivi ha taha, I he lolotonga nofo kolontini, pea o ku mo'ui lelei pe, o nofo ma'u pe, I he nofo kolontini. Aia koe ngahi ka veinga, koe anga ia e tau taau ki mua, pea toi mahu inga whoki ke tau whakahoko e huhu malu I loto whonua, malu au pito kau frontliners, malu au pito mo ngahi kolo, ia taimi e tafe mai ai whakoutua ki he ngahi kolo. Ka koe tu he tainimi, koe kau ngaue I loto I tanoa, toko taha fitu, pea toko taha ua, o nau whatonia I makeke, toka ngai kina, hanga tonu e kau pasese, pa koe tau kau laine mu aia koia, I he tau I o kou vitahiva, o nau whakahoko katoa ngahi tuutu uni ngā ue pau
kia teki nau tolu, ki hono malu i ki nau tolu, ke oua na a whaiha transmission pe ko hau ai vailasi, mei ha taha i kau pāsese, pe behefo kono malu i whalukufua ai kau pāsese uangeau tāwha. He nā nau o mai, mei he wheituu o ku community transmission. Pea koe taha ia whi ka veinga mahu inga au pito ksiof he taim pau ku loka mahu au pito kato e toko uangeau tahanima, i ngai wheituu nau no whai tapu ke nau toi ngā unu ki hatoe, loki pe hu mai ki tua mei ai. Malo. Te ki tāna ke peke he mea nei mea ke he minista mo ui. Ko tui koe tūnga koe he taimine whanua koe mea mahu ingata i he taimini uruaki ke tuange ai health ke tau ataina e nau ngā ue. Ka pau talamai e health o koe ai ngai whakamatala kou nau o mai whika aku mai mahak koe ni mahu inga o pito ke tau whalala ki ai. Koe ngā ue kou whai e komiti, wau ke he tau malu i whanua. Tau malu e nea whio pe mo e ekpalemia mo e kabineti ko e mau whai e ngau e kotoa peo whatatau ke ngahi whamatala kou omi e he health ke malu i ho tau whanua. Mai koe mea mahu inga tahe taimini ke whakapapau o malu ho tau whanua. Peange koe mea koe nai mea ke e he CEO a health ane nai o mahu inga at this stage ke tau overreact e sayang e ia i hasi isi tae whiunga e tau react ke he mea koe hoko. He ka pau e tau whai ange pea whai ate CV o mau hataha he toko wangau tahwa mantina nau heka mai mo ki tamasi i o ku mau i ki tamasi i he o ku positive neonga na e aho e ua pe tolu i nusilana e negative ai paka pau e whai ange pea mau hataha o kai ku hamea si isi ia ke he whanua paka tau wha tata e ku ha hono fire e respond ke mea koe ni koe hui koe whakawhehu ia o health mo e nau ngau e ko o ku whai e whawhang pia leak, ai koe mea kou o whahako he taimini, koe whenga e he pureanga, kabineti mo e pureanga, ke whakapapau o kai ke alwe virus ki tu, he kau first responders, kau frontliners koe o ku naulotonga nofo i kupesi he taimini. Ka toki sivi tu oua kau frontliners koe nio mahino o ku nauhao, tau whia maari e lewa mahino o kai ke leak e mea ki he whanua, ki he community. Kai hoko atu e ngau e kau toke tāma e kau nesi loto i he hotele mo nau tolgoni na e wholau mai. Ka kau tui kau whemau pēo kei urea atu kou inga kai tau atai na outside me health fu tāpalasia au pita health he tau whanonga mai ko niu nau under pressure. Ka kau tui ko mea ea kuongo i he ki tamasi. Malu i he health ia identity e ki tamasi. I whaita ia o mai he social media. Au kai ko ha mea lele ia. Ke ki tamasi whakaofa mo e family, ane nai ko se hifo. Toi ai mai tohi whakaofa mo e whae, ko uhinga whakaofa e whae ko hono ai pehe i ko he social media. Ka ko tui uta tonge tau tala noa mo oni peke he mea ko ia. Ko ngai mea na e tonge ua leak ki tua mo aspehe mai. He whae lele taha ai health ke malu i ki tamsi ko ni mo nau family. Pa pehe mo kumautole kaunga ko he pureanga. Nai ta tonge confidential e mea ko tope. Uka ke pehe ha mea i muri. Mo timan mai ke talat pe ko hai a hingoa. O ka mea pehe e hoko. Pea kage, ka koe angai e ku sia ko he taimini. Ka mea ala he taimini ke tau whama apopo e tau whakaukau mo tau loto. Tau pou ke he ngahi whakatuu mai e pot ngai mo ui ke whengai ke malu. Whakapapau he ki fo i case koe ni. He ku e hoko at be fo ke he kaha ue o mai. Whafok mai e ho tau kai ngā me tonga. Na whaiwhangi pata hoko hake ispeheni e kahau, e whai ho tau lelei tahau mahino kon tau lava. O matu wake ki fwoi keis koni, tau sioke he kahau te tau lava o whai ngau e ta tau peki ai. Malo bitu. Malo misa, tonga. Koe ki whehui pe, koe whemumia te whehui kon koe nei whahau he minister. Koe ka ose sivi e ua ko dingo koe kau frontliner. O mahino ku nau hao be. E kei hoko atu pe na kolontini aho e ua wha. Pe e tukuange ki nau toluia. Koe hae lahi o e sivi e fie mau. Ki he fo i waka koe ni ne hao koe ku tau tala noe koe mau ai koe a ko viti
O tatau pea kau pasese. Pea moe kau frontline ko na ko kolontini ko pe ko ha la u CV e fie mau. Ai ngari e ki make he na tolu me u vaka ki mua ko nga ko e keisi ko ni ku tau i ai. Mau mai no be feui. Ko ki hokat pe ai. Ogu ya ha fakau ke ang ke CV ko na ku mu fai pe ko os ave ki New Zealand ko ha fakau ke fingawa ki mo New Zealand ke na wanga o confirm mai ai ola tatau ku mau ko tongani mahalo ka pa mai ai fa matala pe me New Zealand to si yang e longa hono fai ko he mitia fa sociale mahalo abito ye malo bito ko ka ba dak be ho fe fo muy ta ko ola ko si vihenia o si fie mari pe ki ma tol ki ai ko hinga he ko quality control ko ka to o nga me sivi o ku verify ka to e me no sila ai ko os fa pas ka to pe nga me nga o he ni ke standard ko fie mau ai ko ki ha be o ai he ola o nga sivi ko no bakai ko o variant ko COVID tahiba variant Delta variant o ai ufema o genomic study pena spai be fitu take ki no sila tena la to fai ngai sivi ka pau ko concentration of lahi ai ko tau tolu ko low level to ngani ko na ufema na to anga sample he low level pe he ka kai fai pe mau potano ma dol no sila because we have positive that look very weak. Okay, ke firma uia ke aviki no sila ke fai Delta variant testing. Ka he time that before ta osanga be ta tolo o tu ki be Delta. Ne ngo ko ke lava ia o confirm. Ko fe hui ko ia ki he time to CV ai oku we fo tu ta minia ka pa o fai nga CV ko ni o ka pa se he konga ki moi o weekendi pe ko konga ki moi wi ka hau ko na o ta pe negative ka na to le mo index case pe ngari ka tu kuange ka frontliners ya ka fo tu mai ke tu anga frontliners e mahino ya na ka ja fu fa hinga risk fe he taimi ko na tu utai ka pa se ka ho be ko me a minister me te ki anai mo mana doi o te ke os foi a ho wataha ia e ka pa se ke os incubation period aya neo ka pa te tau tuanga ta tole tau ka frontliners ko tu unga ko na ia ka pa se he foi a ho fitu e ko a ho ia ko tau pe hepe na nga we ke ka pa se ka pa wa ta na incubate he time ko ya ne ngo ko ta o ku ne lava fa mafola e to ke asia amoi ka sai pe ko frontliners ya ko i momenti ko o na tu ta mai o he time asia ke ko foi time ko ya ko he ke na la to fa mafola ke ta ai ko tunga ka pa se e ke itali pe na tol ke foi a ho wa ta ko ya pe ta o fa ho atu ki he ka frontliners ko na ta tol ku pesi ko ta mahino pe ko ya positive he ka pa se e foi time ko ka ko tu don kai e to fa pa e weekend ko ni te ke fa pa e ka ko anga pe fo tu na so malopito he mau fenga mari ko fe hu enia fika aki pa mo pase sekon ko na e case positive he taimi ko na ke no si lai i he vaha ko ni o e harmonite pe a folau mai i he a pule lulu la ve pe na e test negative i he harmonite ko foi vaha taimi ko e harmonite ke a pule lulu inga pe ko se ke ka ha o ko ke falala anga nai ai ke na foke atu ki he feitu ko ko e tau pe pe ke na takta ha feitu no fo anga i he vaha harmonite ke pule lulu pe a folau mai ki tonga ni o ke falala anga he tu ke kaha o ke tau ngai aki ai foi civic ko i he harmonite ki mu a pe a folau mai ki tonga ni winga na aku toki ma o vai la sia i he vaha ko monite ki he pule lulu aya o ku malawa pe ke ma o i he pasese ko ni e vai la sia i he foi hene foki ko a harmonite patok puna mai he a pule lulu siale ko ia ko tali io
E koe huinga ia utau hanga I peo whangofua ke whalau mai me wheituko koe kia community transmission. Koe ngai ka pate tau whangofua hai taha hau me wheituko hai community transmission. E osi pe ne CV an negative, pe alua whailoa ki mono family, o positive hai taha hai. Pe hau ia mai vailasi, o toki ase I tongani. E koe te koe tari whaua, koe tari e koe huinga ia e tau fo I whie mau, ke tau o mai pe kakai me wheituko o hao he community transmission. Just follow up on that. Ia koe e wakai whawhoi tuitui atua a ko I he taimi koe kunau whoki whakatau taha toi ki honau taktaha wheitu. O waha mo mui I koe kakai koe unau nofu pe koe wheitu. I he area koe kunau alu holo ai e malawa ke nau contract mai virus. He ose ai he CV. I he ose koe ai CV. O hai na nau. Tau pepe he kaha mea lele. Ke hanga a foi koe oku taha ia whehiu I whaingata. He whai al befoki ai whakafonu koe ai whomu pena ke ofi ki hata. Ka ku moni au pitoia he koe aini ai muri kou na ngaki whangi app. Whangi app I koe telefoni. Ai koe mea pe lawa ia I muri o whatonga I wheito koe. Pau whai pe ngawe tongani koe palani ke haki app o push mai tapa koe ne meiteki. Ke whahasio ke ai ke taulawa whai ake contact tracing. Ka ku moni au pito e ngahi whehui koe ni, ka koe ngahi challenge ia. Koe mea umafola pe he COVID tahiwa. Koe whaingata agoha no kumi holo. He pepe mo fisi ia. Ia kau tonga ai koe te ufoki Amerika. O se nau sivi negativi pe o te whailoaki. Ai koe whailoaka o whaingata ake tau. Hawe tau ki tāna ket ke mea kai CEO. Koe huika koe ke tāria I tongani ke hau hawaka mea whetu wai community transmission. Koe huinga o ki he community e ala alu e tō taha koa whailoak mua taha o de mauai. Taim kou I he MIQ wai, o kui loto ia o protected ia I loto, he kai kia whai amari e ke ni maua he ose ne tesi ahotolu. Ka koe ne taim kou kwa community transmission, hange ko ufonu, hange ko o kalani, na kai ke ngofua e hao e waka ki tongani pe ko ofisi. Koe whai amari e koa e lava, o ka pau community transmission, e lava ose tesi, pe aulea whailoak mua taha, he uto a whoke community, pe ala hao ai mui mahaki. Ai ke he, e utipene condition ni, pe kui he MIQ, pe kui he community. Malo. Tako ki whehui pe, ai ko patient 0, ko hea loa loa e quarantine ai he tainimi. Ai o pau peke ka kato pene a hoa tahana. Ai patient 0. Ko inga e ka pau e hoko toi pe de negative ka kato pene a hoa taha. Ka te mausio pe ki ai ngai tunga. Ko hula ki pe foku ne osu malu. Ma ko foi me ai o ku ai confidence to taha ko ia. Ne sfai ne hu malu. Pe o kai ki hano fainga alanga mahake puke. Ai o he's healthy. Ai ko foi me ai o ku mau confident dia ki ne to unga fa mo lelei ko ne hu malu. Ma ko foi me ta ke kau he foi message. Ko e ko pana kai ke hu malu to ta ko ni ko tu e ai hono anga. Na peta ai na voi ko e watu mai na mai se mau ka tongani. Se mau ke konfutu o ya ke kolontini o kai te foki ke community hospital kolontini e ka waka ya foki mai mako me ya o criteria e fe mau ke o atu e tongani ke meet e na fie me ka pa ka ya ta ha talanga ta pe o fa e ka mai o ha o su tu o kolontini e ka waka pe ha we fe fonga te ta hanga protect al te ta fonwani ke o atu ya ha carrier bypass me ata tol malo. Sorry, I'll just ask just another question. We see that the vaccination rollout for school children has been quite impressive, although there's been some parents who've taken their children away and not get vaccinated. I heard on the news that America has authorized vaccination, the vaccine for 5 to 11-year-olds.
Probably my question would be, is Tonga looking at that way as a way forward for those under 11 who would need vaccination? I have a young son who's 10 years old. He keeps asking me whether they're going to be vaccinated. Thank you. So I'll answer in Tongan, Lisa. Ko whihuia koe ni o kuna mau o si whai pe a presentation ke community ai. O koe tu ai whamoni dai minia o koe whangi whanau koe au nau puke lalahi pe nau o iko ki haha molofia o mate I he COVID tahiwa he tau koe ni. O koe ahu nau puke kehe o nau tō. Koe whangi whanau koe mo ilelei o teiki hata heia e puke lahi me mate he COVID tahiwa. Aia koe tōnga koe ki hono aonga hono huhu e whanau ke tau nima ke tau tahataha. Teiki ha whakamooni pāu ia o fu aonga. Tuku kehe pe aia koe tue te miniu nau ke isi o pe tuku kehe ka pau haki whanau ko hanau whahinga alanga mahaki. Aia koe anga pe ia tu he tai mini e ngai whakamooni. Kau teiki whakaukawa tonga I ki he tai mini. Malo. Ko ki ai hu malui ko ola whakawhiewhia fo ki he ahoni ko fofua taimien ke laka ke he pesete hivataha ai hu malui ki he tau taha walu ki he motu ataha AstraZeneca I Tongani aia o ku pesete hivataha ai hu uluaki pe ko e hu honoa pe ko double doses o pesete ai ono tolu ko ola whakawhiewhia au pitoen pa ku ate whakamalo lahi ki he hou eiki mo kakai fonua I he tunga whawhie maali e koe ni. Kai ke ngata pe ai ka koe Pfizer vaccine ki he tau tahaua ki he tahafitu mo ki nau tolu o wheitama hu whangai whakatapu o peseti ai fitu ngofulu maavalu. Ai ak fuoma au pito ai kaka ai peseti koe ni o huhu Pfizer I ki tongani katoa tuku kehe pe foke ongo niua o glorotonga whakahoko I palani ki toku whakahoko at I he kaha uwave ki he ongo niwa ai Pfizer vaccine. Ki kua alangi ya. Ko e pesete hivataha, o mai poke whai konga e ua. Ko kau eligible, mo koe total population. Ko hinga hivataha, mo e ono tolu, mo e fitu walu, ki e haa ia. E koe haa tau tāketi, o tau tāketi ki eligible, pe koe mea. Pe koe total population. Ke mahino ki kau whanongo, ai anga tu a percentage. Koe tau tāketi koe ki he tau pehe ku tau whakawhie maari au pito tau whie maari ki he lahi koe e kakai ko huhumalui. Koe ke laka hake pesete hiwa noa, o kakai koe I he target population. Aia koe hanga koe hiwa taha koe nai whai atu koe ai whakamatala. Koe pesete hiwa taha ia o katoa kakai tau taha walu ki olunga AstraZeneca. Ka koe fo I pesete fit noa ia, koe pesete fit noa ia kakai whakalukfua. Au tau takete to ke ta hohu malu e toko fit manu o tongani. Ka pau e fika I e fo I fika una meme ta tau pe. Koe pesete hiwa noa o meme ki he fitu mano no afe. Ai tau tahaua ki olunga. Meme pesete hiwa noa e fitu mano no afe, o meme fitu mano. Ono mano hiwa afe meme fitu mano. Aia koe haumea ngofo I fika. Aia koe foi fika pe o ngai ki he herd immunity. He WHO koe foi fika whamamani lahi pe ia ki he lawa ke malu I he kau huhu, a kau tai huhu. O mana toi mau pe koe me koe huhu malu, koe kaha me koe huhu pesete te au. Ne ongo e tau whaamu ki ai, kai ke iai pe ki toko si I te tau tai huhu. Pesete koe hiwa ngofulu, hiwa taha, o te tau whenga tau toruia I he tau tahau aloi ke tau au ki ronga. Koia. He kai whoke lau e tau ni maia ke tā tāwhai ki e tau ki lalo. Kai ke kau ia. Ka koe temu koe aloi lau kātoa pe aloi ke whai percentage e tā.
Malo apito ke muni atu pe he foi famatala ko ya ka tok fe hui te ko ospese te ko to ak na to ku hu e pe ngawe mo ui pe na to lo na ngawe ai ko fika ya apa tu ngai mo i folo pe ne hiva malu hiva ai ko to ta mini ko hiva fitu ai ko be fangi kau tosi o ko ak mau sio ki ai e fe mai ke na huna fa ke na hika to ka pot mai ta malo ko ina ko amana ke fra ho ko salaite ko ka ka pe fi mo tu an pe ko ke ha ngai palan fo tu ke tau lockdown e ke sang ngalok ko ngia e tau tu nga ke tapaki lockdown i he hiri ko ye ai sapate ma to nga he ola ko na sivi ko na e ka ho ko mai ko ne falaite ke to ta ko na positivi pe ai ta fa aki kon ke lao e limpa ka taki pe te la fa mala ala mai e tau fa ta fa mui na ke fa ha mai ya e ke pe to tone tangata i no ta ofina tolu i ngahi feitu o hange ko panke e tutu un fa panke ya ke la fa mala ala mai he ku ki fetaki a mo tutu uni pa mo ngai tutu uni fa ta fa bisnisi talia te AG na ga yo fa mo ya ho te ui malo pito fehui ai ko banga mai no ho fehui ko ia fo ke ngai business ta haia o na ta ofi pe o na ia ngai tutu ni fi mau ki fakakato ki mua pe to fango foi ka o customer ke lava ta frata pe han ko panke o si fanongo ia ku fi mau mal ke fraha hu ai fanki kati hu malu e ai o ke pe o fi pakia pe mo ngai tutuni ai kata totona tangata io malo io con istituto ne fo che mi fa ai ngahi tau pe ai ngahi totono ai tangata ka i time ta tau pe fo ki o kuiai pe ai ngahi fa ngata ki ngahi toton ko o hai con istituto ne tau fa ta pen hangi ko e o kuiai te toton ke te lea i time o kuiai ai ha te fa kau fi mau ke tuki tu ka i time ta tau pe ka pau o fi paki ai toton ne ko ya mo ngahi lao te mohanga i tuutuni ko fotu tau pepe o kia fo ke lau i kovi o kia lau ko in ki he Electronic Communications Abuse Offences Act ngai lau ia o fotu ke ni hanga ta ofi pe ke ni hanga o ke tataki aki ai te faiteri ha ko ia lau ke pe ke tai fanga ngata ai faiteri ha ko pau pe ke ia fanga ngata sai ko me ko ni ai ngai panke o kuiai ko ngai business fa tau ta ha foken pe o kuiai ai lao na fra mal wai pe o kuiai pe ai na mafai ke fai ha tutuni fe ka aki mo hanga hi mea o na fi mau ai na customer ke fa ke na talang fu kiai pe ka pau ku kau i na tutuni ai fi ma ko fra hok fo ngai tutuni ke malu i ak na tol ko na ngawe i panke o kuiai pe na totona na tol ke na mo ui pe ke na ha me vai las ko ni pe ko na tutunia ke fra hoko ai fi mau ke show ai ngai pe ke fra ali ai ngai ka ti ko ni au ke ai pe toton fa fo i business ia ke na malu ia ke na business i ngai me na tu mai ke kakai fonwa malo tonga foi fa ose de tonga malo korbe ka ha mediku ke kata ki to ko mai fe hui ko ni na ai por kalama na tu ku mai ai potungawe o ku ke tu la ho ko ai pe nga na la ki fa no mai pa to ki fa no ko ne lockdown ni pe a ko hokki hokata pe ai minister kata ki mo we u pe ko ni ku na o sia nga tu ni pau ku pau ke huhu ho fa na u pe ke to foki ki he ko ka ke to ki ma fa nga maria ke foki ki he pe ko ya o fe tu ai pure anga ke to ni ko ya ko fra o si pe o glai fe tu tak mai mi ha pai ko ta u me ko ni na to ki o si na pe he ku kawa a pangai he lockdown ni
Kau te asi mai ana e whanonga ia e ko whanau ku lere no molo pe a hapai e pakulai whitu tak mai mi hapai pe wai hakai tukunga tau tonu ki ai e lockdown i hapai malo. Te waktalia te be kongo ki hapai ko hapai na e taha o e kau frontliners na na folau ia ki hapai na u whahat fok he tau press conference wha mui ai au ai timi ko na health o CV to taha ko ia pe aku negative ai aku lotong quarantine to taha ko ia he absotia i hapai pe e tok tuang e to taha ko ia ka wale ke fai CV hono wa hange fa malala ko na fa ko te CEO ko health ai ko tu ngai ok ai ka te tu ko ai ako ke me at ke wa Ameriko aro ko me ko ni fika ko ni ki he programa ako ko me api ko da potwawe e be fai me fa ko ki ai ka ko wi ka hau fo ki da parani me tu si te a hiva ai CV external ko form di ma no fitu pa ko hake pro mo iloi ki mo ai CV ko ya o ga fo week study week eta pana pe ai pe ke tu ko ai pe ai ako ia i weekend he lockdown ni o hokai pe ko now study week pa o se pe lockdown ni he mo ni te pe kamata pe now CV na to tu sit time ta pe o fa programa pe nga ko ki te fai te se ta ke ngau e ki ko ne program fa computer me time ko wa ko mi api he a valu a mo ni te ka ha pa ki fai fo ke lockdown ni pa sa ye ma no api ma tua ap me fa now ke now fe ngau e a ki he fo i tau pe fa mui ta ha ko ni ai ngau e pun ngai ako ke no fai ako me api au me he ako toka mua isi au ke form wa kai tuku ai ka form la lahi ko nga ko na te CV external lo he kamata fokia i he tu si te ka fe ga ki ko ni mo so ko ha te lai pasi covid ke te au ke apia ko te ga tu ton be he po tunga we ke la po alu o te ke li ha situation ke pe o li wa ya tu ton ko ya o pau ke algo ke lo ke ako o ko ke firma ke ya o ki IT covid ka ke to khu ke lo ke ako time ta tau pe la he no ave hala i holo pe he o pau te CV ko ni tau pe ka mata a hiva firma o ha ka ke to CV o te ga tu tu pe po tunga ai ko tu ai ni mi han ko la ne nai ke ngau e pen ke me ko ni ako me api fai nga mali tai ni mi ko study week ki he external exam ko fi ni ma no fi tu ngau e ki amaro avalu ke te si ai me ako toka mua ke fo mua kai tu ko ni ma no fitu te kamata na CV he a hiva pe ako fu ape ke alu ke abiako ne ngo te kia ha ka ti pa hu ai fa na wa ko malo bitu malo minister mari tau mere ni ke minister le pa e lava ki we hi fo pe ka ki fa na ka tabla fa no ke tunga ko ku yai kan ne fanki business ko na tonga ni pe ko si ai ha ne we si ai e tunga fra pa anga e ngai a house ki a no ko ne ko ta lockdown ai ko le ha pe ngai fra ta nes fa he epidemia ko la ki pe ko si u hinga pe ki he pure anga ko ne ta pu ni pe ko tu ni ko ni ke ta pu ne fonwa e we si a bit ngai business pero kuya ai hange pe ko me ko at pe me he epidemia kama administrar ke ngahi me fatamaki o ko maho inga bite po po e fonwa ki hening ko anga ai whakafufu ai pure anga hange ngahi me ko o mai ne nga ko tapu ni lokata wiketa a ho fitu ka elele yang ia ke whakapapau i ko malo e fonwa e to e lahiang e wesia ke ngai business tau pe he ka pana tau whakaava pe a hoko ha mafola holo e mahaki ki fonua pe a mahalo te mo mea ipe e toi fu lo ange ai au whakapoto ange a e tau hanga o tāpuni he ki wike taha ke tau whakapapau pe a ke tari ho wheui i o mahino koe tāpuni e businessi ke wike taha koe paanga more ia ke nau ngahi ngau e whakatupaanga ia whafufua ki he lahi ko ia ki whafufua pe I he taimini o te kei o maua whafufua. Ka ku iai pe ngai whafufua whakalukufua e pureanga. Pea e lava beia ke mauhanga o paki hifo ki he whakawike. Ka pau e te tau ngāwe ke tau behe ki he whakataho ko mai ke epidemia. Ka whai e toka ngalahi ke ta whakoe ni. O mahino pe ke pureanga ko e wesia.
pe mo le ki ngahi business pe mo na ngahi ngawe ka ko le pe mo popo mo tokoni ma hoinga ke malo ta fonua pe ma hoinga ne ki mo le sisi kai hawa lolo malo Halo. Kali to fe wa soane. Lava ya. Fa malo at. Iyo. Isa. Koe ki kore pe ia ke hou e ki mo e kakai whanua e toko taha kilo ko e taim whaingata aen pe a komo pot ngai mo ui o mau nofo ke whakahoko mau whatongia a ke oskia velenga pe a kore ke tau ka whataha pe a tākanga e tau fohe pe a tau hanga o ta ofituu hono tā palasia o pot ngau e mo ui o mau whakahoko mau oskia velenga ke tau malu whakalukfua ai toko tā kilo o tonga. Whamalo lahi whok me pot ngai mo ui ki e pare mia o tonga kai umaa e sea o e komiti NEMC ka umai kapneti mo Lord Fialakepa i he o mai taataina ke pot ngai mo ui ke whakahoko taataina ngā ue ke malu whalukfua ai ho ik mo kakai whanua. Ko e loto pe whokie e pare mia tonga ke whahoka pot ngai mo ui ai malu taha mo malui ai mo ui ai kakai o tonga ni i he taim whaingata a koe ni he ko hake mai ai whohotua ko vitahiva ki o tau ki whonoani malo au pito. Malo ke Minister le mawinga ne toko sono whahoko ko e whaosi ne tau press conference pe a te whawhe e tata ik pare mia ke ne kāta ki o whaiatane mea wha malo. Ko peke te uwhape whakatapuna tau kamata ki e whatahani. Ka whata whakamalo ka te moutou e kakai whanua pa tata te whita ki moutou ka o whaiangongo. Mahina te peke moutuani ko e whatongia mawhatukutuku ki mou whai ko e wai e whoi place e anga system e whanua o ki mou hanga o film ka ui kono whakapitutaki ai pureanga ke kakai. Waianga ngā au e pureanga ke kakai, pa ko honga o pite ke motuani, o mo whaalawa mai ki he press conference pe heni, ma conference pe heni, ke whakahoko atuai ke motolo, aianga e mau whai tūtu ni, waianga e mau ngā au e. Pe wai whakaampeanga ko mene kore ke ai Minister mo ui, ki tau ka whataha, i he whakaukau ko ia, pe ka hangai mea, tā la, pe ton peke mo whakako mai, ka e whenga ki whakamahino atu. Au te motuani ke osiko ia ahoni, o ki māmange ngā isio ni, i anga e tau whetu taki, au kia pongpongi, e tau ki mālolo ai, ka ko e au ki whalaite, e te whai ai, e te uiat, ke moto e lava mai, ke whai atu ai ai hana whakamaala ala anga koe tau whanonga atu ki he kāu. Ai bea e whakamai motuani ke oa toe, hange ko mea ko tau whanonga ki ai, ke oa na toe tupulaki ange ke isi koe ni, o toe whainga ta ange he kāu, pe ko te tupu mai ha u keisi, me whai toko wangau tā wha koe ni, ke o te tokolahi ange, he te tau toe whainga ta i ai. Ai pa ko te popo at pe ke ngā hi kore koe he kamata, an koe sea koe he komiti, o te tau toa maa, pe o te tau hanga o whakakata aki. Koe ku whanong koe ne ngāhi, i he ngāhi, mea koe ne he Facebooka, o wau e ki whai le wolo koe ia. Ka koe le rei tahane u whai, whinga ki malo e whanua, wai ngai mea ia, kai ke tau ilo, koe kau tō ke tau nau ilo le lei ai anga, ai hoko ai mea, pa koe tau whakamu ke tau pōpō ki ai, he ka hoko lahi, ko tau tō pia whainga tā i ai, pe koe ia ai kore pe ke kakai whakalufua, ke tau tō mamafa pe, ai pa tau whakawhita, he ngari pe, he ne tū kone a hanute ke tau ilo, pe ka hane hoka te ka hau, pe ka pau o ku tau whainga maari e pe, pe māloia, ka koe e ki hoko at pe whoke ai karantinia ke aho ua tā, ai toko tā kotoa. Ka ko whakamālat, ki o mō lawa mai he whiawhini, mālo au pito.
Malo ke ik paremia no fa ko te me fa malo. Ta fa se re pa ko ko re ni ke to ta sa re ka ola ke ni ka ta o fa o se re ba press conference e fini malo. O ki kelese pe. Ko kelese ai ki ko se suklais o fla e o to ka ta mai. Feo e lau mali mani ni ke no fo ia te ta tolu e fini. Ona hili ka fa patanga. Amen. Pea ko e kakatoia o e polokalama ko ia ka kohono tuku mai o ngā hiongongo me he e pale mea pe foke e kabineti pea ngai pe ko ia na e whahoko atu ko e whakatahaanga hoko mai ko e aho whalai te ka ke ko mea koutau whiawhia ai o tatau pe te kumautoli tongani mo kumautolo me i to pleanga o ku lava pe ke tuku mai ngahi whakamatala koe ni pia mau wai pe mo ngahi whakamatala whamui taha pia o te pe ka te kumautolo koe na i mulina o i kai ngata pe foki i e kakatohe na kinautolo ko kau minista me ngahi ngawe anga te fito ko iau whai ke tokanga pe ke atenseniale ta whaaki whakalao ko e pilikatia ka ko e komisiona o e potungao e polisi ek no pele fela kepa pe ke ek minista ko hua kawa mei liko ek minista potunga whatau aki ngai ngā kakai ko tataf moyaki ek minista ko ia o e meidek ko poa sitei ka maa ek minista potunga mo ui amelia tui polotu pe he foki ki he CEO ko ia o e potunga ua e mo ui ko toke tā siale akau ola CEO ko ia o e meide ko Paula Mao ka o maa a eske talpule ma eske tai ke kabineti et ka koka ka o maa foki mo ni ihi pe ka o ngau e office ko ia palemia toke hange a ngahi wa au ngongo mo whamatala ko ia o kumau whingai ake te tau peleti o ko i televisione ko ngahi newspaper mo ngahi polokalama ke pe whamaloa te o mau mea mai pe te tau whanongai mea ahoni whatonga ia nge taim ta tau he whalaite te tau to i heni pe o tuku mai ngahi o ngon ko mea alahi pe ko mau toko ni mai ke tau whelotu aki pe pia hoko pe tau whelotu aki ke whai toko nia tau te whitak nau tolu he pule anga ka uma afoki ai potunga aue mo ui ko ui foki o mo ui loko ta pe tunga ko kia tonga ni ko ki whanua si pia i kai ke ngata i ene si ka oku malava pe ke whakahoko ko hea ngahi whatongia ko ke lelei whaloko fua a ke tau tolu ka kumau o whalahi at ka te kumau tolu i tō pule anga pe hoki mok mautolu na tau whelongo aki whiawhia e polokalama e ahoni ka māloho mō mea mai ka mō mea